Maray. Adda ka di ibagam, Dimsi. Kwa? Kumusta kumatitat daton ko kung ka? Damaga ko ma, no damula namnama. Kinapod mo na, Dimsi. Adamot panagayat ko kan ka. Iso na lang, takas lang mabuti nga. Ha? Apay nga mabutang ka ako ng mic. Amangan mo't no pasangitan nakto. Ah? Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Santo ang magpasamak ti Maray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita, aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldahangan Maray. Di kanto agrigat iti denak. Di kanto agtrabaho apulos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos. Kinamin ay. Trabaho to amin da kita. Ha? Ay labyaw, Maray. Sige, wanan. I love you mo't, Dimsi. Ay nawaw. Nukas datahan. Wan, Dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Oh, apay, Ay, no? Dimsay. Naragsak ka mo, tanakaw. Mga sawa ko, Nanang. Kaya't mo asawan, inaklon na kan ni Maray. Nanang. Ay, jak paluspusan tayo jayan. Isong asawa ko, dumanon tayo. Ay nawaw, katadda nga rod busbusan para iti panagkalay saya. Ada Nanang. Ado! Ada mo urnong ko. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayaw. Anya, Makamuditan. Tinapatag ka maikalay sa akon ni Maray. ay katsika ang nga rod, Dimsi, anak ka. Nanang. Ikalay sa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta. Makaanak kami pa iti sangad dusina. Innem a babay. Innem a lalaki. Pasig to anapipintas ka naggugwapo ti ipasngay ni Maray Nanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading ka. Un manong, kat agkalay sa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Tantani kayon matinag iti kalendaryaw. Un nga rod manong. Parang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray doa kumamay. Tapno manayunan mo ti apo ko dananang kentatang. Ay un amanong, kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak mi kin ni Dimsi. Saan akas kadagiti dadduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? Ay, nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tanading ka. Maditikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samanta a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pandek mo di nakiasawaan na. Iso nga awan papanan na no di pandek mo't laang dagiti agbalin nga anak na. At dapay anak da ako gangi. Pandek nga agpay so di asawa ni Samantha. Ngam nasing pumay. No siyak lamay sa adayo anapatpatag ti ugali ng tilanga. Iso gusto ko manday taapan ng uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakes nga uyaw ti pada ataaw. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Naa. No apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumat ti nagtataer nga agar-aram idi kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag iti kaskin ni Gregorio. Saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukul da pamilya. Kan may sa nasisingpet, kan responsable na kita na da. Naggagagat ng ubing. Sana kas kadagiti tado mga ubing nga feeling back nang. Napintas da kang gwapo da, ngam nagsasado damay. Kamo dyan na.
nalpas mo ilati kasartan bakit? Un nga rod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa iti napintas akas kang ka. Oray siyak mo't adim si. Naragsakak mo't. Ngamin, nakatataar tinakiasawa Ay ka, agar amit tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung timadaan iti anak, uray may sa dosina ko mati kaaduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagadungay yung tamay sa dosena din si. Ay gawa na. Tapnad to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan. Damor, damerier. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati agsigaw. Ha? Siyak mo ti agsigaw. Ay, Iso nga umanayin jay maysa, wenno dwalaeng nga anak ta. ay nawaw. Ay siyak ti masurot. Ngamin siyak mo ti aganak. Saan asika? Oh, naawatan. Ay. Kat, kasano nga ay manong dimsay? Nakabukal kayo ka din kan ipagmaray? Ay, win. Madama ang mabubuo, ading ka. Kumapoy kan sakit di manong. Agdwa tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laa. Manarimaan pa lang nga road. Madamatipan nakaaramid na. Dahan-dahan ako na da iti Tagalog, ading ka. Iti kasta, planchado ti pan nakaaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan manong. Uwing ka di. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo Kumamat kayo. Tanay, masikukak manan. Ay na wow. Manayunan man nga rodo na iti may sapay bardangisit ti pamilya yaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rodan. Logpap pa'y ti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko No dan tumo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngam jay mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po dumo ngamin anangisi ni bayaw. Ha? Ay, pagan anumot ngay tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nang isay no saan mo mo't ang display ti kaduan ti tao. Oh, kakasila ang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Na. Awa mo naluto amakan. Sapay mapisinak. Una yan. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino tayan, Mau? Ada ak ito'y kwarto lakay. Agbuy-buya ak iti TV. Ay nawaw. Maya mangag pay ti iladam di tangag buy-buya iti tibay. Ang mawam mo naluto amakan. Ay na apo agkaiwara ti mainnawan iti kusina. Ay na nagluto ka mat kuman Naginaw kun nagdalos ka. Ay nawaw, di met kinunam ide asika ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide ano agasawa tanton ket di nakpagtrabahuan. Iso arumbang laeng nga road asika ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarim. Saan aya dimsing? Ay nawaw. Malaing ka aginaw. Agluto ka mo tin tamabisbisina kong. Di nakdisturbon tagbuy-buya ak. Ayaban nakto inton makaluto kan. Nawata. Ay nawaw. Inayadam mo't ati mga nanakaw. Ay unay kan. Kaskalasaan anang nangan iti manunga aldaw iti kasta pa mayam. Nakastaonay nga ron tibisin ko na Ninayadam ko na ang mga numaltutan ka. Ay na wow. Ay na nabsuga mo langan. Apay, awan na luto ije balayaw. Taapay adito'y ka nga imay nang. Kuha nanang. Awa nga ron. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, nay, apay ngay asaan na naglutaw. Katam na mo't nga agaw-awid ka iti aldaw. Tapno mapan kamangan. Jakman na mo nanang. Kahit kumusta kayo mutan. Apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo anak ka. Awan pa'y nga ron nanang. Ay, kitlalay ngam ngamin Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka iti gwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamat. Uwan ka di nanang. Adan to. Patsik adandanin agsikog ni Maray.
Sigurado agwapo kun napintas to ti agbalin nga anak may. San apandag, san met anangisit, ken san akugang iti agbalin to nga apo ko yo kanyak. Natundiris to ti agong da, kas iti agong kaw. Sandan to alugpap, akas kadag iti anak ni Rika. Ay naaguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo na nang awang mo't uyo-uyawag? Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisay, no nagagat kan nasisingput damay, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't amay bagay iti rup-rupa da? Oh. Ay na anak ko, ugali ti kapatgan, saan ket alanga. Ay na, napataglat ti lang mo nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance. Itala madlaw ko abakay. Tiyan niya, Saan magay man napintas di asawa ni manong mo asanay? ha? Nasabat ko ngamin itay. Permit ipanangisem na kanya. Rumrumwar pa iti gugot na siya. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi di nga umisam. Uy, ganod. No nakatalikaw. Opo, nagsiksay. Ayaw. Ngum no sumangon. Ay na, apo. Apo, kas lagkisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni manong mau. Apay nga, kas dati inasawa na. Dayta tijak amo dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isip tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payuod na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti ang dud na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay nawaw. Ibagamtuman iti kabsat mo. Tani, kababain mo maangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ni Rika. Dimse, rumwara. Papanamaya bakay. Mapanak man agpagnapag na ijay ili. Maburing ak dito'y balay. Anta kwartam? Awan nga rod. Mangtad ka man. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayom 5,000. Ay nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Pagandaan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta, ad-adda pumintasa. Ay nawaw. Mutuyan at tinayon na. Eh, abaw. Mabilang raw. Ta mga alak pa iti wallet ko. Dara sa mga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay bakay? maditibagbag aglaladota. Kasla kayat ko ti agit-idang agmalmal. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan bakit? Salakay. 2 bulan nga minan kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaisaw? Ay nakusta. At nangarudan bakit? Nakabukal ta iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsam. Ay nawaw. Ay sus, masikog ka nga rudan na talaga bakit? Ay na, maragsakan na kunay bakit? Kamod dyanan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kan aminan anaalsam. Makapangpanganak una yun lakay. Sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay, ayatag nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kan makasidsidang akpay iti paltat, jay tinunong. Mangala ka jay dakal, wan. Win. Sige, ibagam amin noon niya ti kayat mo. Gatagag amin parakan ka. Maray, my loves. Mano abulanan day tasikog mau maray. Inam abulanan ananang. Nay, inam abulan laeng kasta una yun ti dakkel na. Awan nga rod nanang. Marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. O nanang,
Agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man, inik ka na taadagos iti duwa nga anak. Wen nga rod lakay. Isumat lagayam anagdakkel ti tiyan ko. Kambal met gayam ti inawag. Ba nagapakaragsak ako na bakit? Duwa adagos ti anak ta. Wen angam nagrigat ti agaw awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Isu ti mang tulong kada ta amang aywan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Gimsay, Ay, nasayatan da kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung arod? Urayin da ka na, no kabalan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka de. Una nang, Ay katsapay kumaata makaanak iti normal. sapay ko mga rod nanang. Ay, urayin da dito eh. Adalain na gatangan biit. Agsubli ka dagos nanang. Sige anak kaw, darason kumalaan. Nasaya at adakan din sila. Uwan bakit? Ayan na ngayon dagiti anak ta. Dagita daman at dadaditak. Ay, nawaw. Ay, kita man. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Ni, apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, isti. Na ito na. Kaya't ko asaway na. Ay, nakapo. Basta unay ang isit dakin. Ay, apaw. Kaslamot tinag na antipison dagiti agong da. Wan nga rod lakay. Ay, bakit? Sigurado ka, nga isuda kita timpas ngay mau. Eh, ang mga nuno isukat. Siyak lang tinaganak iti kambal itang aldaw lakay. Isungawan sa bali apaka isukatanda. Isudag ita dagiti anak ta. Ay. Nagpudno ka kanyak maray. Ni, anya ngay kumatiipudnukon ka dimsi. San sa masyak ti amada? Anya, isus, di ka kumamit agsao iti kasta Amumit asi ka lang ti lalaki iti biyag ko. Aha? Apay ngay nga ron kasta ti lang dagiti anak ta. Apay ngay, asaan damot nga imala iti kinapintas ken kinagwapo ta. Nagtundiris mo ti agong ta. Agam, ay. Apay ngay alugpap ti agong ta. Ken kasta unay tingisit ta. Kuno na po daw ta mga agpadpada. Itala ang maamiris ko lakay. Ti anya. Panagkunak kat gapo da ito iti kinalaing tanga aguyaw. Anya. Ay na, din si anak ko. Aklo na mo di kinapudnaw nga anak mo dagita. Iso dagita, dagiti imputot mo nga impas nga iti asawa mo. Nanang. Saan anay sukat dagitang ubeng? Talaga aday tatiintad ti apaw nga anak yaw. Agbaliw kayo mo nga taita na nakaw. Ha? Nanang, no idi pa'y lang nga ibagbaga kadakas ti aguyaw. Tano inuyaw mo ti may sa ataw. Kasla inuyaw mo matlaang ti Diyos. Gaputa inuyaw mo dagiti pinarsuana. Agbalin ko mga adal kada kayo daytoy anapasamak anak ko. Ay, nawaw! Madingamin ti agoy uyaw. Tama nga no agbalat to amin ken ka, dagiti insawsawang mo inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Enroland lakay? Mapanak ita yan damari di na. Ah? Ay nawaw. Anya ngay taramidom itay. Kaya na makipurdiya. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na. I-renovate damutan ti kusina da. May ka di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga hasmin, bakit? Ay nawaw. Nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag ngagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Huh? Makapasurun ti kastangog, ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, ama ng Hasmin. Ay mabit man laang bakla. Apay ka di? Aday bagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingad agayem ko ni Manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga main nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsudan pa'y laeng mat? Una, tapno mo man. Ay katangdan ni Manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon kan make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni Manang Dina iti kusina da. Ket masapol nga ipakada na ken ka Manang Hasmin. Nay, Ay, apay akasta ti lang nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti dayja Hasmin Manang Dina. Ay nawaw. Anya manan ayati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam na ken ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't ti nagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, impa-renovate yung ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulan ng data. Kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Una, ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya, Wen, pakargaan da pa'y kano iti tiles. nukas na. Details gaya man ti kusina da. Wen atap no nalakakano amantalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaran da? Maan ano ayan ipasiminto da langang. Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Putno may, masapul aya at tiles ti usaran da. No impasiminto da laang kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wen no, ti kayat mo, ipakada na pa'y ken ka ti amin nga aramiden da. Naimbag man, ta na ipa-renovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, ta inkarigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko, kat details ka no ti kusina yung ante. Ay wala, tapno na laka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing. Nakatipid kayo kumano impasiminto yung latan. Ken nalaklakat ti floor mat, ante. Ay kwa. Ang sabagay, nasaysaya atan ti kasta a plano ni Dina, tapno adda maipalastog na. Ay nasan akasta, balasang kaw. Ay nawaw, di kay agrasunen anti susing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta, kayat na ti makikompetensya kanya.
Ay nawaw, kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak ko. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa anak mo't aparang mag-a. Amangan mo't nupod no timbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details ako sina tayo, anak ko. Ay nawaw, itian niya kumaaga po nanang. Saan kong aramit ti kasta nanang? Sa may sa busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kiti Ay, bayan nyo. Kasaritak tunay ta akaruba tayo nanang. Ay so, saan na anak ko? Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama kiapa nanang. Ipalawag ko laang ti amin kinkwana. Tapno saan man akong kompormi ti lawlawatan na. Oh, naimbag abigat mo din ha. Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang a planok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta di na. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, nuapay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalinmat nga ipasiminto yulatan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pay, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yo. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Inton addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't nakababain kin ka. Sana nasayati kas tangar aramidan bakit? Ay na Roland, suggestion laeng mo't dayjay tapno makatipid na. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramidan dati kayat daa. Sana balay, tasaan ka mo't aman ano. Kain, kwartada mo't ti aramatan da. Una, Ay agsardun ka man. Sana nasayati kas ta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangiparenovate iti balay da. Kasta mo't tindag iti ka aruba gumatgatang iti lugan. Apay, anya launay ay ati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapala niya. Oho! Apmukong ti ugalay. Saan nga apal dayjay kunak lang arudan? Suggestion laeng tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo, kat pakaisagmakan tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang di na. Iso asyak pay lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pay ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina may takayat ko lang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumot nga ipasiminto latan tanalaklaka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapaniti day ta abanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha? Day takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akat agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay na wow! Iti anya gapo? Una, tanarigat mat piman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay man nanang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos iti rugit da. Kat no naaladan mat. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglang pa'y agay dayta. Ha? Ay, uwan nga paisong. Yan tangay at damot tinabati iti kwartaan na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan iti gate tayo, nanang. Uray di simple latan anak ko. Wen, narigat mat lang no espesyal ti gate tayo. Agungat dagiti kaaruba. Talaga akasta dagiti tattao amabuteng amaartapan anak ko. Ang damat nagbati iti ginatang ko ang materyales manang di na. Mabalin nga alam tayo jay. Nayunan tulaangan tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun.
Ay na, nakakaasimot niyan ti Susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ah? Ay, nakababain mo't ken ka, bakla. Anya kumangay mo ti pagpaidan. Alaom kit di, ta isupay nga aramaten yun. Wan man nga rod, bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl, di mo liplipatan ti agpakada iti kaarubay yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmain madamdama. Ibagam tumot lang kan kuha na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wan, kasta ti aramhidak bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawon ita. Agungot ti kaaruba, no makita da nga mas asinso ti padada a tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matay. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaamo iti inapoy nga ilututok wan. Sa dino ti papanamaya anak kao. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, Adalahang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmain. ay nawaw. Anya ti ibagam ken kuan na aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglakaw iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Ang mga no agungot da dyan no saan tayo nga ipakadakin kwa na. Unay ka na'y anak ko. Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat iso ti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agungat dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan, nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. Ne, anya ter aramidem dito'y balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmain, Roland? Ay, ada di kusina, agkap-kape. Kasta ka day. No, damasapol mo kan kuha na. Umunag kalatan iti kusina, taag sarita kayaw. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawa, umunag ka na. Tapno agkape ka matang. Ano saklatan ti aguray di tiruar? Adalaan ko man napatag ngay bagak kini Hasmain. Ay, kastaya. Malang ro. Mabait lang, taayabak ti asawak. Wan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ng timasapol day ta akaaruba. Diyak mo. Ay nawang, sinaludsod mo kuman Ay na, si kangarote kayat na akasarita. Ay, anyaman nga tantibaga day ta atawa ya. Di na nga ron ibaga. Ala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga ron ti agsagad. Wen, bayam ditan. Syakton ti makam mo. Anya ti masapol mo, di na. Ay, kuha Hasmain. Umay ko kumasaludsudan. No mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no sa anak apalubusan dagiti kaaruba. Anya, Mabalin ka day, Hasmain? apay mat asyak ti pangibaga amngay. Anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka. Saan lang nga day ta? Planok matlang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti tarakan ti kaaruba iti paraangan may. Ay nawaw. Panagkunam, anya nga tati mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan may agay. Ay di nakbuisitan si Kadina. Bigbigat. Saan ka abu-ubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawa takmatlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yu, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasaya at nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbuisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yu latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishball kan kikiam laang. Anya, Hasmain?
Saan ka mo't siguro nga agungatan niya? Pumanaw kan iti sangaw! Di mo dadaalan tal daw ka! Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay? Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasama. Makaungot kang tumo ngamin no da ka aruba nga umasinsaw. Anya? Hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita, si kamot lang tinabwisit. Takasan mo ngamin. Tunggal at da aramidin ti ka aruba, masapol apakibiyangam. Nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibaga dagiti plano na kanya. Sapay kasjay ti tuno ti boses na, kan nakababain ka dagiti nakangag. Ito maminsan ngamin. Di ka agbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw, di ka unay sumanao. Di ka agpakalaing, no di mo kaya't akasta ti mapasama. Ay, no sa anak laan nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasama. No adda ka aruba nga umas asinsaw, ay kahit palakpakan pa ida ah. Saan na deta kumkonformity ang kalawlawatan? Ay, nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket, agbalin ko mga inspirasyon, ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.